Sinus i kosinus su trigonometrijske funkcije koje pripadaju matematici, ali s obzirom na to koliko se koriste u fizici, treba im posvetiti malo pažnje pre nego što se upustimo u rešavanje zadataka iz fizike. Dakle, gde koristimo sinusnu i kosinusnu funkciju? Uglavnom kada razlažemo neki vektor na komponente. Na primjer, ako posmatramo čamac koji prelazi reku pod nekim uglom, želimo da odredimo brzinu kojom prelazi preko reke, ali i da odredimo brzinu kojom se spušta niz reku. Ako znamo širinu reke, poznavanjem brzine kojom se približava suprotnoj obali, možemo na primjer izračunati koliko mu vremena treba da pređe preko. Dakle, ovdje se radi o dve brzine, od kojih svaka daje neku jasnu informaciju o kretanju čamca. Koliko brzo se približava suprotnoj obali ili koliko brzo se spušta niz rečni tok. Iako znamo ugao između pravca kretanja čamca i zamišljene linije obale, ugao alfa, bez poznavanja sinusne i kosinusne funkcije ovaj problem ne možemo rešiti. Vratit ćemo se posle na ovu situaciju. Hajde prvo da razjasnimo sinusnu i kosinusnu funkciju za potrebe fizike. Sinus i kosinus pridružuju svakom uglu neimenovan broj u rasponu od -1 do +1 po nekom pravilu. Matematika se ovim funkcijama bavi znatno dublje, ali mi ćemo se zadržati na interpretaciji sinusa i kosinusa u okviru pravouglog trougla. Dakle, svaki pravougli trougao ima za stranice dve katete i hipotenuzu. Katete su one stranice između kojih je ugao 90 stepeni, ovdje obeležene slovima A i B, dok je hipotenuza C, ona treća, najduža stranica. Sad ono najvažnije. Sinus nekog ugla u pravouglom trouglu, na primjer ugla alfa, i odnos njegove naspramne katete i hipotenuze. Naspramna kateta je ona stranica koja se nalazi naspram posmatranog ugla. Dakle, u našem slučaju je naspram ugla alfa stranica A, dok je hipotenuza C, pa je stoga sinus alfa jednako A kroz C. Kosinus istog tog ugla alfa je odnos njegove nalegle katete i hipotenuze. Dakle, pošto na ugao alfa naleže kateta B, bit će kosinus alfa jednako B kroz C. Iz ovih prikaza sinusa i kosinusa se sada mogu izraziti nepoznate stranice po potrebi. Na primjer, ako nam je nepoznata stranica A, a poznat nam je ugao alfa, A možemo izraziti formulom A je jednako C puta sinus alfa. Slično važi i za stranicu B, samo što onda koristimo kosinus. Dakle, B je jednako C puta kosinus alfa. Sve je to okej. Ali šta da radimo sa ovim zastrašujućim sinus alfa i kosinus alfa? Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.